Goko nĩ gwa Gĩkũyũ podcast na nĩ wanyu Kimzi. Yatiriri kwanyu sukari kilo 2 urakinyia mbeca cigana? Hii serikali ni ya mama mboga, mtu wa bodaboda, mtu wa mkokoteni, mtu wa kupika madavi pale kwa mtaa. Yani hii serikali ni ya mtu wa hapa chini, mtu wa hapa chini. Hii serikali ni ya mahasura. Magana mana kilo 2. Eka turorete ku Ngai baba. Cukari ni tukunywa kweli? No ena option ingi andu a Ngai. Twajina tunywe cukari. Cukari wina gorogoro ni magana mana wina goro muno. Cukari umete kigwa-ini kia ndunyu. Na cukari umete kigwa-ini no uthi hare ugi prepare cukari waku, ugekira mai, ugekira iria, ugekira macani. Handu ha gwikira cukari, thi hare muta etha kau kwendio igwa cia ndunyu. Gitinatinie tinetirie mundu ucio gutinatinire tunini. Thi wikira igwa cia ndunyu riri cai-ini waku. Sukari through kuhia uguo sukari wokiuma. Weigwe ni wanyu sukari, cai wena sukari. Ngikigwa kia ndunyu gitinatinio. Ikira thini wa cai. Kuisha, yani cha tojina tunywe cukari. Na riu uria gutarie ni atiriri. Andu ni maroneka mahinyirio muno ni thirikari tondu tax cikira handu left, right, center kila handu. Na andu ni marakarite muno na story ino ya Apostle Harris Standard na maruga atiriri ate wathie supermarket wathie hara supermarket ni ate hena kamutu keho wagura kindu kwikoshenjia kuima shilingi 52. Mundu uria yakwenderia haya ndakunengera shilingi 2. Kwiko yuma 51 ndakunengera shilingi 1. Kwiko yuma 53 ndakunengera shilingi 3 agatigwo nacio. Na andu ni marakarĩtio muno na twathie supermarket ingi handu cokerio shilingi ciaku 3 shilingi ciaku 4 makunengera thuiti na ndu kwendaga thuiti. Andu ni marakarĩtio muno ni uhoro ucio tondu hena na mundu arauga atiriri andu ona niguo ukoragwo atungithi hari kwiko ni supermarket ni kana andu kengi nene uthio gore kindu kia 1,000 uthie na 999 ona no wage kwenderio na kuuliza mama wewe mzee wewe mama hii kitu iko na shilingi 1 hata hiyo shilingi 1 unaweza tuma hapa kwa till no shilingi yaku matira kunengera na mitugo yo andu ni marakaretio nio muno ni ugereire handu ta hau ni ikorete wigirite duka ya retail na andu makao kunengera tubesha twaku tutu shilingi 2 shilingi 3 kana kanengerwo thuiti iwe iguaga atia thiini wa ngoro yaku ukiririkana thirikari ino ya mama mboga, mtu wa boda boda, mtu wa kupiga mikorogo, mtu wa pale chini, mtu wa mkokoteni, naona taxi right, left, center, kila kona Mukenya ni ahinyereirio. Uraigua atia wathi haria na andu makarega gukunengera ciringi ciaku 2 3 kana ciringi 1. Ni thengio guku ni gwa Gĩkũyũ podcast na ni wanyu Kimzi. Thengio.